Bafethu, this is Identical Force Unresolved Matters. Kumila ke Bafethu namuhla sise Tunnel Team. Sise Tunnel Team la taxi rank ya singene ngaphakathi taxi rank sizohelebha la ubaba Makhanya osibhalele. Baba Makhanya njani baba? Ngiyaphila njani? Siphilile. Usibizile namuhla? Yebo. Inkinga yini? Inkinga yami nomunye indoda ngangisebenza nayo la athi seseyilunga lethu. Weza ngimwaboleka i-permit taxi. Okay. 8 years, 9 years ago, from 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, it's about 9 years waboleka i-permit yami. Ngamboleka i-permit kodwa ngamenzisa i-agreement sabhala phansi ukuthi ngiyamboleka le permit. Yes. Nase ngifuna ngizomtshela anginike yona back sazwana. But kuthena kuphela uqala last year ngaqala ngathi not sengithenge ngicela ungincede ngepermit. Wajika wabuya lokangithathela imali athi ufuna ukolungisa ini kule permit beyingakalungi kahle ufuna ukolungisa angithathelene of which ngazi ukuthi ufuna imali kimi ngoba ipermit isebenziswa uye uza kanjani. Sile saya sinaye ekugcineni ubone ukuthi sengiza kakhulu manje wangitshela ukuthi angenza into engifuna ukuyenza ngeke ngiyithole leyo permit. I-permit le ibereka njani baba? Na unikela umuntu iba yi-permit evulekile ayinagama la baba Makhanya ebereka ngoba Makhanya bese or uyakhona ukuthi nami ungiboleke ngifake ezami inkulu. Ya ukuthi mina ngayithenga kwenye intombazana leyo ntombazana leyo permit ngamekiswa uye lo muntu engimbophisayo. Wangimekiswa wathi uzibani bangithengisa i-permit kanti bangikhandele uviyo nale ntombazana. Baza kimi bathi bathengisa i-permit ngathi malini ba 12,000 ngakhipha leyo 12,000 ngathi ya mina ngayithenga ngabanikeza imali nale ntombazana babuyithi. Okay. Ngenza agreement nale ntombazana saqeda le ntombazana thatha i-permit yanginike esandleni. Okay. Agreement ngile contract between uThulani Lazarus Moyatanalo. Okay. Yeah. Okay, ngiyibona then. Iyo le ntombazana le Nazana uTebele. Yeah, Matebele. Okay. Mashiko. Okay. Then lo Matebele wanginika le permit. Le permit ngayithatha ngalinda uMatebele ukuthi Matebele akafike sokhona ukuya ebhodini soyichange sinoMatebele. Okay. uMatebele walahleka zangiphinde ngimthole ngabathi ngiyamfuna ngiphethe le permit banike utshintshwa azange samthola uMatebele mina kodwa kuhambe kwafika isikhathi la lo owangimekisa kuMatebele wabuya kimi uye lo Lazarus weza kimi wathi bengicela ungibolekele ya permit ngathi ngikubolekele wena uyomtholaphi uMatebele lo owangithengisela le wathi mina ngabuya naye ngathi hamba umlando wahamba wabuya naye kodwa along bekanje akamazi uMatebele ukuthi kodwa yena uhambile wabuya naye ngafika naye wafika la sazwana Matebele namuhla yatholakala ngokufuna uThulani azange azindaba zakhe ukuthi uthini kimi ngathi uThulani uthuboleka le permit njoba ngilandele wena sengiyazi yena ngizoyithola ngizomthola eduze cela ke sizwane ukuthi ukhona nawe siyamboleka le permit uThulani sengifuna uzonginika yona back sazwana sasayina yonke into phakathi nasengifuna i-permit benginale ndoda le ngino staff ophethe la office. Okay.
safika sakhuluma langimfonela thulambe sengicela leya permit ekugcineni la ngitshela khona yenza into ofuna uyenza ngaye kuyithole lo permit ula mina ngisuke ngeza yini khona ngazomcela ukuthi ngicela uncedo right uncedo olucela ngawa-identical trust uncedo njani ngifuna ipermit yami back yeah so ngithumele ngabantu abaningi la Denetol manje usaba ukuza kimi angitongitshela ama-state bami ukutshela abantu abaningi ukuthi bazomcelela uxolo kimi ucabanga ukunginika i-12,000 rand yami back i-12,000 yabo 9 years ago ngizoyithengaphi ipermit nge-12,000 angazona ngizobobaba leso sikhathi beyisesebo-12,15 ipermit today ibiza 35,40 so ucele nomnikazi wespace nangumathibela lapho ukuthi akeze azomkhulumisa abanginiki i-12,000 mathibela nikeza imali i-12,000 esandleni ahamba umfunela ipermit ngoba mina ngeke ngiyithole ipermit nge-12,000 angeke ngiyithole namanje ngisale ngeke ngithole ipermit nge-12,000 angeke ngiyithole maye utholakala-phi emthulani lo ebinoni okay nanimfonele ngingakhona umfonela namanje ngoba sebahlangene nomunye ola e-ofisini bangenzela ubutsotsi sengihanjwa underground niyayazi indaba yakhona lo muntu ufonela le-ofisini lelo athi lento lesesizwene ukuthi sizoyilungisa la ofisini ngiyakwazi konke lokho ngithi all along ngeza la ofisini ngabatshela lo muntu akafuni nepermit yami bathi bazomkhulumisa zange kubuyile kungeni executive entsha manje ngiyile kiyo ngathi nangumuntu akafuni nepermit yami bathi sizoyilungisa bahlulekile khona manje la sengivule i-case in sebakhulumisa oyi-1 ola ofisini bamtshela ukuthi imani nina sizoyilungisa lento le kodwa ngibonena sengihamba abaningi bala ofisini bathini ungasifaki lapho asiyazi lento leyo qhubeka nale identity force umbophise urobha abantu abaningi nakwasosiyete baningi lubalobha amapheli nezimali yeah no le ofisini lethu ngiyaza ngizoyidina khulu mara if you second if bekayenzile call esijabisa ngiyacabanga ukuthi asikafiki ngapha inamba yakho Thulani unayo semthini ikhona lapho okay sizoyibiza simuzwe ukuthi mabrala khona ufuna ukuku-eda lokhu babo uMakhanya kutsho Thanks, bro. Thanks. okay Thulani kunjani futhi ngiyaphila ukhuluma nomtheni from Identical Force ne ya ngifona regarding indaba kaBamakhanya ye-permit I think kunemali ayithulile for i-12,000 ya ngathi indaba ye-12,000 akayazi ngathi akakazimiseli ukuthi athole imali ufuna ipermit ekuphi kani yona futhi konje kuze ifike kuwe ipermit le ifike njani ayikafiki kuwe maye siyifuna njani